Alright, thank you. Lois Kim. Kafagai agem momodo mo baito. Kirimango no ikorote. Egori metaboine mono. I think mono makliari sia Gideons. Arajira radimo mono thika makgeni no kuinekeria no bakijira no kuihaliria. Orolete kesha kuria kwa Apostle Cairo CCF Kariobangi Sound. Mweto kariyo kina Nelson Gure mariko kisi estate mugeithike muno thina shara nayo yukite muno ina dagika 19 mahida megani gukorwo ngijita ndungata ya Ngai ogeni goko studio ogikira kuri ya Facebook wa Baruthi wa Thayu page gukorwo de live no nyite video share na rabaru adena ke hoino wa muthi aya ali haha Mari yako. Nzuri sana. Nimefurahia kukuona. Thank you. Ni wewe wega? Ni Joey. Oh. Not yothe. Tigiyothe. Ithania na Gikuyu. Kama retwa jitawa Reverend Victor kuma Kiambu County. Faith Foundation School Juja. Demo inina demo hujia na nedrauga ni thegio muno wa Kigosho FM. Oh, karibu sana. Niko kudule kwendi mo nejo ni werega. No ukigwa we mushi umuthari muthenya wa Friday ari no we weri araina. Yes. Idia do Facebook. Hi. Ado Facebook ya Kigosho FM. Oh, good. Karibu sana na ndina kenene muno wa mbere ni gukuona. Yes. Ndine nguona ngite ogithread na ngari gwa thiri. Wena miaka igana? Nina miaka 8. 8 years. No, this in drakinya 9. Urakinya 9 le? Date 10. Date 10. Umepita. Oh, imepita ushapisha tayari. Kwa hivyo you're 9 years. Yes. Oh, 10 ilikuwa 10th October. Yes. Okay. Wow, sasa Victor, Yes. ulijuaje unaweza hubiri? Hede siasa. Yamenyaga dina kumenya na talent ne huru wa Kenyatta alinipe courage nikaweza kujua kuna talent. Praise the living God. Amen. Wakati wa siasa nilikuwa na ombea wa country of Kenya. Juu hiyo kulikuwa na peace, kulikuwa na maandamano. And I was so very I was not happy for that. And the president Giwa Kemugwiratha. Gemugwiratha. Giwa ni arahutia muno. Gya kwemuhoera. Right. Hede mwe me Korea Nakuru mahoya. Gehigoya TV. Gimoera mono. Woka ni wakinyado. Governor Governor Saki. Governor wa Nairobi Mike Sonko. I salute you. Akina rwebo rwetago hakuna Mungu kama wewe. Akihutia muno. Wow. Giwa Okorone Mike Sonko. Araina uwo. Drama ya gogo corona peace in our country of Kenya. And I started hedemwe gikarathe. Gia kuina. My Lord, I need you in our country. My Lord, I need your blessing. Without you, I am nothing. Oh my Lord, bless our nation. And how standards yake regiuga terere. My Lord, remember our president. Oh my Lord, remember the president. Oh my Lord, give them favor. Oh my Lord, give them courage.
Riu hau ri, hau niho wahota ku identify no ine kana no huje. No, not tene for Hedeo 2017. Nida hujagia. Na 2017 giuga tereri. Todo gaini ya heke heyo ya kuna. Na reke sokereri joke wake hujio. Todo gai ajita ke hujio na kuina. Gishokera na gia ya kuina na kujia gai ya keflo jega muno. Ado degwa makiuria tiriri. Eto reverend niki. Rito riri waruta ku title eno. Yes, this title could have dari mono. So give if it's they only need to add they are bleeding. Orio munini. Yes, but give you the vitare. So the vitare hedi ada kombine the vitare. It's a reverend yoka. Ni edio diamya kuna kidogo gita wa reverend. Todo ale munini miaka yaku ndiga kuhotirie kumenya ati ni kuri title ta reverend. Yes, na meaning yake. No gikenera gwa kuhe rutwa reu. No dabia kunene ha game gwa makiuga reverend hujia. Gikena mono. Riu hindi obi thibitari ri. Hau ni ho kiundu kiu gihunjia giokire kana wacokire after kuma thibitari. Kiundu kiu gigikuingira no ukihota kwambia kuhunjia. That's erirwo gikara giambia gukura giambia kuhunjia gukura gihunjia. Ugo ni undu wokire. Yes. Uhoro wa guthoma verse na kuhota kumitaukwo no kahota gutaura kuringana na uria kiugo kiroigari. Undu ucio wimire ku. Undu ucio diowe umire nako no Ngai yowe. Kiuria kiu ndubati kujuria uria Ngai. Ajuria Ngai. Tu wekirite kiundu kiu thiini waku. Yes. Okay. Kuma uria kuje na miaka igana. Miaka thaici dina kuma wambiriria kiundu gia kuhuja. I think 4 years. 4 years. Yes. 4 years. Wahujia ritaro niguo wacokire kwambia kuina kanjero-ini wote mbere. Asa uyu wokire 2017. No ndikanye. Utire ni ndikaga. Yes. Nyimbo cia kugetuga kuona ki. Kumana na Bible, daikara ndathoma Bible. Ngai ni aheaga flow. Na before jarie Bible no ginya hoye. Na ginya the grace of the Lord now Father of in heaven. Darengire day baby. Yes, and I thank God that rebo dathoma uwo verse rebo rugauka. Nyona ngimendete kujana githogo. Yes. How comes miaka yaku tutiguga ati ni guthoma no kiginya no ukihunjia na githogo. Githogo giki ri ni mwarimu wa guthomithia kana ni kiundu kiumanite na Ngai. Ni kiundu kiumanite na Ngai tu. Iwe na kiugo wakamwire tuthiite na mbere na gukimenya maingi makui. Ndirona ona yu mama ari haha ni ukwage tuhe experience yake tondu njui nanerwo ciugo nyingi ni egutwira rita ria mbere wathi kuhunjia himwe nake uri igwire no mbere ndayari ni njui ndungata ndiaga kiugo. Yes. Muthenya turathoma Isaiah 61. Isaiah 61 is the good news of the rivers. It says, the sovereign Lord has filled me with his spirit. He has chosen me and sent me to bring good news to the poor, to heal the brokenhearted, to once release the captives, and freedom. FM, Father. Adima muthikiriria wa Kigosho FM. Na turathime twena baruthi wa Thayu, Father. Na mami witu, Father. Father, turathime tudowe Ngai, Father. As I read your word, Father, may God give me your thought and your grace. Now, like you, Father. We are playing, believing, trusting in Him. Amen. Amen. Yes. Amen.
Aketoma Ifukurito Isaiah 61 that says, the sovereign Lord has filled me with his spirit. Praise the living God. Today, hallelujah. Amen. God has anointed me, hallelujah, Amen. to preach for the poor and parted. Roho Kenya imefika Bwana asifiwe. Mwenye ganya hallelujah. Ganya jitereria hallelujah. Hallelujah. Praise the living God. Na area me to korokoro hallelujah. Moto siriene kama prison hallelujah. Not kama prison hallelujah. Korokoro ne area ya sitani Bwana asifiwe. Ganya rauga terere mwenye mode hallelujah. Ne jitereria maguta hallelujah. Hujageri aya then God hallelujah. Praise the living God. God has anointed me hallelujah. Your heart is poor. FM. Do not worry again. I have been anointed by God to heal that heart, the heart which is poor. Hallelujah. And I open the people with Satan. He wants to, and he wants to attack you. Hallelujah. With troubles. Hallelujah. But God has anointed me. Hallelujah. Because the power of the Lord is upon me. Hallelujah. So I'm able to heal that heart. Hallelujah. I'm anointed by God. Hallelujah. And I have a song that says, oh, the power of the Lord is upon me, and the devil knows. The power of the Lord is upon me, and the devil knows. I am a winner. Hallelujah. The power of the Lord is upon me. Hallelujah. Not more than it. We are going to win. Hallelujah. We are going to win because God, the power of the Lord is upon me. Hallelujah. And his anointing is upon me. Hallelujah. Thank you for listening the word of today. My message is telling you, I'm anointed by God to heal that heart and will be healed. Wow. Because the voice of God is very powerful. Thank you. Oh, yes. Hey, tukomugeria hanini bikiriria kine kiugo tohere gata ya gaire bredvita tuina robaro akerwi haha no ne tukurwa thutha wa komba gwikiria ro hanini tuigwe ndumiri cigana na cia wana twacokereria ari haha ginya nyimbo ciake no gukorwo ngiguthakira aturibero ha rwitagwo ngoro ya Jehova no coka tuire maundu maigi mwigi kioneki giake no na uria ngihota ku advice twana turia tungi hihi twathie kuhunjirio tuhana ta tukigure uri kare kurathi riu ni agutwira akuhota atia kunacha na kumeta twana turia turamwirora na turamuthikiriria twathaithia yake turia turarigwo mundu ahotaga atia ku identify no ahote gwika kiundu ta giki ari munini kaida tari kuraihu Nariri gutare na witikio utigihoteka kumukenia ni ukora mundu uri rogoragia Ngai no nginyetekia tini atiho na ati ni oheaga andu aria mamucaragia ngereno yao itanagira na Pastor Joy Frikinothia wa CFF Roirum itaboini wa Kigosho FM omthenya kumagia Monday nginyagia Thursday thaa 5 nginyagia thaa 5:15 cia muthenya nego Friday ni thaa 4 cia tuko tafari ni ya thafari ya kio Ngai akurathime. Mutugani gomoya mai kakoneo ekaine kumotene netoiguete onare ono tigete gwekana wega jitago Phyllis Mbuthia na nitukwenda kumumenyithia reu rwimbo rwitu muheani no rwikire thini wa thimu yaku taskiza ukohihinya star 811 star 30 hash star 811 star 30 hash uthikiririe Kigosho FM. Golden Farm Holdings Limited Mena Plus Mwaki no tagitia Juja Farm kilomita 2 kuma Juja Shopping Center 100 by 100 digiri magana mugwanja ma 50 Thika Makongeni Kisii Estate kilomita 1 kuma farafrani ya Thika Garissa Road ekemwe ni milioni 3.5 Matuke Vadini bypass tuina ofa ya kuhinga mwaka kuria 50 by 100 nerereu magasiringi ngiri 50 reu ni ngiri 40 wari deposit 50% balance ugetekirio kuria kwa ihinda ria mieri 3
no yija kwa gima guthina iguru kuri tin number 764568 na wakinye sirigigirimo gwetu ukoni no kahe probatu balance ureke kuria kwa hinde ya merita tu oho wari ha deposit niwetekagerio kurema na kuiriga kia gyaku na title deed cia tayari duka hituko ni ofeno higa mwaka na title deed turogwa ikana Creable Towers Gorofa kana kurigania Safaricom customer care thimu ni 0748 666 110 kana 0701 882600 Golden Farm Holdings Limited Muguda Dafu Kanitha wa Safina Glory Church Utawara ni maratekeshane muno itali ya igweka guothe Utawara ni Friday no ya mweri 12 uyu wa 10 kwa betha ithatu kinya thaa 11 cia rucini thimu ni ukabe igwere wira wa ndungata ya Ngai iria pale mtuini mathaa 16 wita oya ngari namba 33 cia guthie kure Utawara haria Bazida na ningiwe Thika Road haria Ruiru bypass oya sharuti ya Cabanas ukinye Kayole Junction Shooters na haria rorete mihango mita 300 ni ukona kanitha wa Safina Glory Church Rumakiria Horadhimo 0721775159 and 0717162320 ukaigwire maigi megi thafari ya matuini ya mathaa 16 ni kesha nene muno kuria kanitha wa Safina Glory Church Utawala Friday no. Alright, shari tuwega thinashara na dagika 35 Moshe wa Thayu igana rya inyaga turungo inyanya kibashome. Alright, Jesu wali munini niendete kiugo kia Ngai muno na undu refane ni ati Jesu niendete kanitha-ini muno. Onekana gagakuo na onaniara kiugo giki na kahunja na andu makama muno. Nikuo kamwana gaka kanini uri na kiugo giki giothe ri Arakenya begwito ole kule kwa Shamba Agencies Limited abagumijithia maigano na megi Baruthi ire haha tucoke ku Reverend Victor kahinda gatari kuraihu na Baruthi shwa igwa ndakwira already as we speak andore magurite ne gwa kamaraka kuo ni kundu guthaka muno makiria na goko nikuo kurangere gibarabara kigumo na gietereirwo muno Greater Eastern Bypass na kuratuika gibarabara giki giatwikaniria guku kundu guku gutigo huteka guku ishi Baruthi go shootio romwe thaishi tire na goro thio hiu kuo at least be huyo no korone tuiri tore ke farara igerero ma oko dokahota kuigere tondu mathogora mago magoro ge shootio rimwe nginya milioni ni ndio hiyo kuashi tondu cio shiringi 58 deposit na cio ngiri 15 omulio ihinda ni miaka 3 yo kuona Baruthi ni Sheffield 100 ile kuria mwalimu famu viena deposit ya shiringi 50 balance kuhinda ria meri miaka 3 ile already hago mwalimu shiringi 15 na ndakwira andu aria magurite already ni mabitie kwaka no nyi ndio hiuke kuo tondu Baruthi gitakuneni muno makiria na ukumeta tekno kumona atia abomete kuyatukira 0721 671 762 kana 0721660317 ni kana ugehora na baisho ni ukwirwo masheragirwo muthenya uriku especially dire ne mwagi wa Shamba ria no murugamiriri munene atireu maratwarana o muthenya ukerorere Baruthi ici ndiraigwa agweterwo na matirarehia Shamba Agencies Limited ne real life angels agwiro githi hare kingori stage o hari muru yokomona Crack Business Center ona kumya ku afisha wire ko githi afisha Shamba Agencies Limited ndio ku hari ire modo macio makaro marega Johana kenda kamurege kumirigiriri na wakemake muri atiriri kuriu akimacokeria atiriri ndio Audio Ngai how hena ki ngiona makiria masharia wa Wanjiru tuna Victor Reverend Victor na hari rwimbo rwake guonete haha
Ana ni okwa gitori ndiro. Haria ni nyumete. Aha. O haria we umite. Okay, good. Hano to kwa bina to ndekire na ruo haha. Tacokera tori igunda ya kahira atari kurayo.
All right, tutago Reverend Vita. Kaita kigoega muno. Vita. Rĩrĩa wathiĩ gũtungata na kuja nĩguo twana tũkena. Wale kubia makanyi kana hujiri twana kuna. Faraini. Gathondeka crusade mesha kwenye microphone. Ja. Onyitha mucako wa bebe wa microphone. Yes. Gakona Bible. Gauga pika kane twetagatia. Speaker ne ugashokanĩrĩria tuna. Yes, gamera tiriri. Okai Sogogai the Dark Crusade Reverend Victor Woko twina ministry to twitaga jitaga ministry ya kwa tiriri Juja Township Christians Churches. Panali mahuje muthenya wa mbere nĩ tuonekire tukiwa mũkĩria ũndũ ũcio kana twambie gũkũi nĩ twambie kũ andũ wanene makumwa na igenda kugaithia tumia geto walecho ndathoreka crusade ale mundu wa mbere gu crusade mushiriki wa mbere. Yes, amaginya agatia guo kuhura guo. Oh my goodness, Mama Victor karibu sana abogethie uthikiriria na gime Reverend Reverend okay agaciarwo gwori ndui he unduraga tutukana ukambia kwiciriria na kuona kiheo kia mwana ucio gakorwo kahana gekani itwe Victor twafatu korwa giko muciara mucerire tundu Victor atwari kunagari baba ka fatu mutu Benjamin Gethu no tu ko Victor ri ndeigire ndimwite Victor ndimwite Victor bakiri urareka mwita Benjamin murasa ndimwite gutoria niguo twakiinukire ngendure Victor Victor atathiete aiguikaraga thĩ haria atumia makamwa Victor we ni mucenete kapo na badala wa mke utende oni arwaraga muno. I thank God tondu ogwo arwaraga tondu wandu ri uratuika convinced ati mwana uyu he kindu gikirite thiini wake utwathi twehithari mwana ni ndamakire ahunjie Deuteronomy giwa kira andu mutikagire methaika kihitha ru ni ndaine inoguo ari kiari nya njobia na ni agiria andu ingi njura asagiro ngatha mwana na kwa saji nzi za record wimbo ngimuri unajua studio ni abiri kuinira rwimbo rwa mutongoria wa ala oh my lord me president in favor tau ningere mwana ningere kawazi ona kuna sisa wakaji TV ne akativia kanisa kule muri kwa niona president na ogwa ni ndasiku kama kahoya fiu yakari uhoro so kile kutumia tairi labda sasa athire kuinira kwa efi ajuri uigita noto
unywa ile roho chuma ni tatuda kwa ina mambo nene ufuta tu hadi na roebo eli gafu najua na hubiri akebiko hujia habina roebo wakebiko hujia takuwa na mumo na bina akekilio mwana ni kama ngani UF ya kiji kahinya tu ino kale tukana tu bia mara kitu unajua aliwede hukope siku na Mungu atakuja kukurudishia aje enda ukope pesa pepa hivi ugo ndugu ndekile utokea bia safari hapa bia hauru aje unajua ni kwenda kesha kama kesha na wewe ni mtoto aje utaenda kesha tajira hapa mama hivi sisi nikala na kesha yenye enda aigama sasa hapana sasa nipige wote ndio kuja na kia atajua hali tu tukole tu tugedio kwa ndio hasa gaga igado